Jojolopa napo loskus Nepa Channel swayasona dipi sakala sokumi bhazu mezu pinta ji Sushil Shahi pakhe sikpin सँग swayasona digudu ज्याजो Celebs talk ठुगु ज्याजो प्रत्येक मंगलबार बनिसिया नेता आइले अतिथैगु 7 बजे अले रिपिट टेलिकास्ट प्रत्येक बुधबार च्याटा आइले अतिथैगु 8 बजे व शुक्रबार सुथेसिया 8:30 बजे स्वयादिफै जिमिसँग ठुगु ज्याजोसँग नेपाल भाषा ख खेलकुद ख वो तिथि मनोरञ्जन या खेले थगुना ज्याका छायदिपि तिथि व्यक्तित्व पि बना वेगपि नाप यानागु खल्ना बला छिकपिनि गुनि हनी न्हेबेगु जुइ जिमिसँग थौयागु ज्याजोले सम अतिक हे लोकं भाम कलाकार मेजु या त बनागुदु वेक छम अतिक बालक प्याखौ होला दिम प्याखौ म नाप नाप उल्जको मजुसे छम नेपाल भाषा या संकिपा जीवन्त अभिनय न बियादी ढुंगुमा छम अभिनेत्री मेजु अनु महर्जन जुया त स्टुडियोले बनाको दु छास वेक त लस्कुसिया ज्याजुले लस्कुस दु अनु महर्जन जु सुबे जोजलप्पा छि सुरुवात न निसे खला छिस थ कलाकारिता खेले थगु करियर गरिना सूर्यना दिए जिला नपा छम प्याहमो दे म हिउ बिटिङ ख अन जि छौ कोरियोग्राफर ज्यावे जु नेपाली फिल्म तेके नपा बढिजा एक्टिङ या दुनु कठौ ज्याना आठके चाहिँ पासपिनसन या धाउजुली चाहिँ नेपाली तोटा नेवा फिल्म पाखे संकिपा नेवा सकिपाले अर्को युगा नब ट्याबले अभिनय न याना दिरुको म नेपाली संकिपा पिंगे अनवया नेपाली फिल्म छ उनीले चाहिँ साइडरको हिरोइन ते पासा ज्या हैन चाहिँ न्यू सो भिडियो दुकान छिसन थ करियर यागु स्टार्टिङ निसे कया आतक यागु अवस्था तक वे त गुल्ताको संघर्ष या मला संघर्ष लाने हो जया साया मावे जुल जे जे गुली आ जिपी प्याहौ ला जुल या नपरापले यही मको खुट्टा ताना तान ढाखे उले छिगु समाज चाहिँ नि थो मिसपिन त अझ न थाको एजले तर ठुके चाहिँ छिठा न मापिन्छ न नेको विरोधी आसा जु तरि दाइ समस्या सपोर्ट याना चाहिँ जि चाहिँ प्रोफाइलले चाहिँ ट्याबलेट थो कलाकारिता क्षेत्र वे त छिगु तरिगम दाजु यो तस्क तरंगु लाडुका दाइ पति लाडुका जि छिसम प्याखा मन जुया नाप नाप अभिनेत्री न जुया अथवा निगु निगु न बिदा क गाना जुय गुल्ताको थाको जिबिला छम प्याह मोजियाला अभिनेत्री गर्ख प्याह मोजिबले जिपि प्याह बिहौ ला जिबले अभिनेत्री खनिवे जुल तर था चाहिँ थागु न्याउ ज्याटल थागु इ मलाई कलाकारिता खेले वे त छित सुरुवात गुल्ताको संघर्ष या मला आला जिउ समाजला पचे जेजु नपा नपा मच मच बोलेला समाज व दाइ ठुडै थ मिस्ते र ठरी प्याह होइक मजु आखै ख बनि मको एन तेन दिया मने मा बापिन तटके त या बन्दै कि ढ्याटक न धावै तर जिटो ठुखेले चाहिँ यहाँ कुम्पति चाहिँ जिगु तरिँदै व चाहिँ द कोइ जिम्मा गए जिटो प्याह होइक न छौ आतक न वे दाइ युपटी चाहिँ लाडु गाजी दाजु यागु सहयोग याना छि आ थोथासे तक थेना दिला दाइउ सा आतक न दाइमा साथी छ छिसम नेपाली कलाकारिता क्षेत्र न ज्या याना चाहिदिरुङगुमा नाप नाप आवया नेपाल भाषा या संकिपा न थगु अभिनय केना दिरुङगुमा त निगु क्षेत्र न ज्याबले छु फरक दुला छित गति जा यो फरकला जिन मतागा म खजे फरकला उर्केन अठेको ठिकेन अठेको भाजके ख पाउ ओलेका भाजको पाउ छिसम बालाम हिसिदुम कलाकार मेजु छित म्युजिक भिडियो वा संकिपा गुल्ताको अफर हो ठिकै आ तर ठनाला लाजी रेस्ते चुना सुना जुलनी चाहिँ थके प्रिस्ताय पाना जुल तनका छि रेस्ते चुना दिया तैदिला रेस्ते चुन दियो चाहिँ छ अफर मर्या ख कि टेभयको मर्या ख कि नेपाल भाषा क्षेत्र वन थागु याना त गुदुने नेपाल भाषा खेले टेभयको मरु रगा ख को दाइयो लागि चाहिँ जि खास थके दुवाउ यो लमको जि खास जिटके दुवायो चाहिँ थयो भ्या थय संस्कृति बचायो लागि तर वन थागु याना त गुदुने नेवा खेले चाहिँ नि टेभयको मरु वन ख तर न टेभय ढ्याजक न झिसन सुय मज्यो नि मलाई जे छम नेवा जुया नेवा पहिले झिसन थय संस्कृति जोगेना थय त ठकाय वन फटास्तिनले देब्यो ठेजी ने देब्यो दुवाउ के म जि प्लिजा हेल्थ प्रब्लम ज्या चाहिँ रेस्ट्रिक्सन आस्न हेल्थ प्रब्लम ज्या जन छि म सुख मधुगुली आराम याना चुना तैदिला छि सेबले छम बालामा कलाकार्य के सुसु गुण दे माथे छु मेनला एक्टिङ ने जुल एक्टिङ लिस लिस जस्तै प्याह पिखन दई प्याह उलमले प्याह ल एकदमै मा
ठौकने खुवा बाल्ला जग जिसे मुजु थे जगा जस्तै प्याह किचनमा ल्यादा चाहिँ अन्त एकदमै प्याह मसला चाहिँ छिटो कोरियोग्राफर टेटन एकदमै थाकुइ छ अनि सोइ पिन्डन मेन फोकसले झिज मे पाखे हे के न्यूज युज हुने चाहिँ प्याह चाहिँ जिसे माथे जगा एक्टिङ नाप नप प्याह नामा छिगु संघर्ष या दिन आठ ठासे भया लुमंगा सुइबले छिटो गथे अनुभव जी अब टाइममा चाहिँ एकदम दुःख लागेछ तर संघर्ष यहाँ ठाउँ ठोठासे तक थिएन तर खुसी लगे जुगा खुसी जुगा एकदमै गाह्रो नेपाल भाषा खेले यो कलाकार पिन्छ बिना पारिश्रमिक न थगु कलाकारिता केना चंगु दु तैगु न चिस ठ्याठासे नि दया चंगु दु ठ्वे ताल छिगु नेपाल भाषा या संकिपा या म्युजिक भिडियो पिथा लिपटा क धाने जुइथे ताला छिदा थोला जुए मको ठौकने ढावे खसल्ला संसार चले जुटिए ने देवाए ख तर जीवित देवाजको मजुसे पहिला झियुपति संस्कृतियो लागि चाहिँ झिडको एकजुट जुया न्यावन फट्याता छ देश विदेशी झिस केना टिके जु फट्याता छ ढेबडुल अरे कमे जु थे जगा एजुनी देवजक मके झिस बाला बि कलाकारका बालापति स्टोरी दुपति मुभी त म्युजिक भिडियो रहे ऐना जिबे न्यावन फट्याता चाहिँ देव चाहिँ दुआवै थे जगा ठौकने थो नेपाल भाषा खेले थोना निनी दुके छम मनु न छगु म्युजिक भिडियो था या संकिपा था उके त लगानी याउ बापते थहे छम कलाकार ज्यान न्यवया चंगुदो चाहे वो व्यक्ति चाहिँ नि छम कलाकारिता समजुइमा या म समजुइमा तेवै बले थ कलाकार रगा चाहिँ नि थै मसिका बिया चंगु न खनिदो थो चीज चाहिँ छिटो गथेता छिको विचार छुदो ओ चाहिँ जिउ लागि चाहिँ म जिउ देव दुस लगानी याना बालामपति कलाकार माला उ खेले चाहिँ हया एक्टिनियाका उइट नेवे फट्यास वो चाहिँ बाला ठगे टेप्ट उ न्याठेपी कला तर खनिला अथे दया चंगु दुनी मखला तर झिसन फिट चाहिँ विरोधियाना जुन लगानी याफु मेस त गुपटी किसिमपति एक्टिङ महना सुटेबल जो वो बिया बालाम कलाकार अनय फट्यारा वो चाहिँ बाला थे जगा गुली ठाकुरले एक्टिङ या एक्टिङ या धा ठाकुर गा निलाचनी टाइममा खोयोपटी एक्टिङ या मालाचनी हो नर्भस दियाचनी थाल था ठाकुरले सिस सम कलाकार या परिभाषा गथ्याना बियाडी नक्तिन जिताइ नि नाच धाथे वो कलाकार जुल धावन टेमजको लगानी नाम मुजु चिस हरेक जस्तै एक्टिङ माला सुमाल ओडको सेका यदि थके मफसा छिसन ट्रेनिङ गया न जियो ऐना दुआवया स्क्रिप्ट गर्छु या तल खोय सिने खोया जिल्ला निलिसिने निला एक्टिङ बालको याना ओ स्क्रिप्ट दुआउना धैब्री भाव केन पटास्ते नि ओ कलाकार त्या चाहिँ चिने जुके अझ उके न वो के दुआउन द जस्तै स्क्रिप्ट गर्छु या त उके दुआउन द चाहिँ छिस थस्क एकु ट्रेनिङ बिपी गुरु त गुरु पिङके सेका फु क्षेत्र दुआवे फट रास चाहिँ उइट उकेले गरी भावे दुआन फट उइट चाहिँ कलाकार त्या माने थे सो सोकोमी बाजु मेजुपी ठौचिस स्टुडियोले अति कहानी बामा कलाकार मेजु अनु महर्जन जुया त बनागु जुल ज्याजुले आरास पल्ख दिपाया इजुगुदु ल्योदनीको खला बला हाकन दिपालिपा नेवेबु हेजी आरास पल्ख ब्रेक दिपालिपा ज्याजुले हाकनच कलसकुस्तु सोकुमी भाजु मेजुपी थौचिस खला बलाई नीति अतिकन लोगहाम कलाकार मेजु अनुमर्जन जुया त बना वेगना प खला बलाई याना चनु गुजुल ल्योदनीको खला बला हाकन याकी जुई छिस कलाकारिता यो सुरुवात गन याना दिया अले रेस्पोन्स गथे भयो सुरुवात जी ठो खेले उयुए नापा छिरा कीर्तिपुरे ब्याचली सांस्कृतिक पूजा देदु जी अनय यानो क जियो जन्मदाता है ब्याचली सांस्कृतिक पूजा ख ले वे टाइममे नापा मा बापिन छ न्याकुरो के टोक टोक यासा चाहिँ प्याहौला स्टेज नाटक के ना गेगेना जिलो इना न्या भया आवया चाहिँ बाला मा बापिन छ न बाला रेस्पोन्सिबिल जस्तै पिन पिनी कन्ट्री विदेश के न अफर वही मा पिन छ रोक टोक मयाका अनुसार छोलो याना वया न्यंकन जेउस थयो नाप नाप थयो पति देयुपति न नाते टुली चाहिँ खुसी ताबले आवया मा बापिन छिगु ज्याखना लेटा थयो पि साथे दु मा बापि अनुजु छिस बसन्त ऋतु सकिपान
थयगु अभिनय क्षमता न्याबे ढुङ्गुको ख व सकिबा सोया यो मोनो त फलना तैगु निनिदु छिदा थ सकिबा मिटेगु गथे ताला द नक्ले नाबला जिसँग बसन्त ऋतु सूर्यन्यो जिसँग कलाकार त एकदमै मालु ख ऋतु युपति रोले मिट ताइने थयुपति कर्मे चाहिँ त हमेसा भया मारे थुप्ले मिटमुख ढ्याल खास एकदमै जु जिसँग उल्बे चाहिँ मालपी जिसँग गुल्न उके लोपी कलाकार त स्वयं बि लाय मलाउ एजु कठैनाले दय मन त ठो फिल्म याट एकदम लिप्लाउ जुनेले कजिए मिट्याले ठुप्ले मिटु ख फिल्ममा मुख्य भूमिकाको कलाकार त वही त हैन रहेछ नि भावी दुबेजी फटास्ते नि जिबी छम कलाकार त्या जिन छौ अब एकिन माउ न झुन्ने जिन छम कलाकार ख त्या ट्याबले मेबी कलाकार माला ज्यान इले मलुगुले छिटाथो सकिबा मिटेगु चुलागु ख अठे राको मालु ख लुया मोलो अरु मिट ल पास डाइरेक्टर पवन जोशी जु न पास मिसन धाबले स्टोरी नर्कसले ठिकै जु जिर मिलेन जुने छ नि ले जिबिटा जी या फ्री खेछ न ट्याबले छिटाला थ लोटरी लाउथे जुलगा मखला लोटरी लाउदा होला दैनी तयो पनि चाहिँ याडो पनि हमेसा भगे माउ तैले वे ढाके जी चाहिँ आजी मेगु प्रसंग भने सम बालामा कलाकार या त सुकुमी बाजु मेजु पिन्छ छगु समान स्वरूप नापा जुसा अटोग्राफ आवया चाहिँ भिडियोग्राफ ओ फोटोग्राफ कागु यही अले मनुटेस छिट अज्यागु रेस्पोन्स यही बेले छि गठी अनुभव या नादिया ठुरिउला जैसे दर्शक देश ये कुक्नी पछि ख वो या फोटो काई उड्यो चाहिँ एकदमै जित चाहिँ एकदमै खुसी लगे जुगा इमना पनि थ दुबे जिया फोटो का डट त्या इमी खुसी जिया वेली जिबिन खुसी जिया केनु द चाहिँ एकदमै खुसी लगे जु सम कलाकार न्याकु हे बालाको अभिनय यागु जुसा समनिम कु खिने पिन्छ छिगु हे न्याने बामलाका तया ताल दास छिगु रियाक्सन गथे जी ठुरिउला जे गुलिसी मै त्यो जे जिसा बामला एन्डिन धापिन द जिसा बालका उनी दिया चाहिँ छौ कन्भेन्सन आबे ना जिबिन नुनमा बाला धापिन द चाहिँ सुबेरिया जिबिन परे जी आज प्रसंग पतिजा बदलया छिता खेलकुद गुल त गयो खेलकुद ठिकै जो इन्ट्रेस्ट दो पटिबडी यो कुले म छौ न्युली छगु निगु ड्याबले छुछुले जस्तै द यो खेल गेम चाहिँ ब्याडमिन्टन या मिटा दिया नबा स्कुल लाइफ है चाहिँ म फुटबल चाहिँ मया फुटबल स्पेजको यो छैन छ कलाकार दे फुटबल जुले अले उखुनला फुटसल न मिटा दिल थेज भनि छिला एजुली यो नि कलाकार दे फुटबल जिले वजला यो नेप्नुला थिए मको अले मेगु चाहिँ वर्ल्ड कप सेगु जिगा मखला वर्ल्ड कप न नि वे यो चाहिँ बुझि महिना सुत्या त सुबुतरगा जी तो स्पोर्ट्स यागु प्रसंग छा जोडेन गुता छ छम अभिनेत्री वा कलाकार जुइदुंका वयगु बडी फिटनेस न मिले जुइ मार गरे छिन फिटे खनिरु अले छम कलाकार या त फिटनेस गुलिटाको आवश्यक जो छम कलाकार जुइदुंका दिउला फिटनेस ला माया मालो जो भद्दा फिगर हुना ओ जि छम हिरोइन ख जि छम मोडल ख दिया वना छिसना एक्सेप्ट लै मको फिटनेस चाहिँ एकदमै जरुरी एकदमै रिलेटेड न्यू कलाकारिता खेलकुद खेलकुद खास फिटनेस परे जी ख आजि तो कलाकारिता यो क्षेत्र छया पतिजा प्रसंग बदलेना भने छिला छम बिजनेस न याना दिदुङगुम याना दिया छम कलाकारिता अले बिजनेस नाप याकी बेले छि गठ्याना न्याका दिए ओके लागि इच डेमा कलाकारिता उनी ब्लेला ओके तो इ फ्लुएन्सियन्ट फिले टके जी ठुके बी बिजनेस यो लागि जी ठुली बेटा ठुले इएच डेना चाहिँ मिलेना चाहिँ याको जानी खेन सुएलाले आयाला इ छुटे हैन उबे जे सुटिङ अयो डेबले चाहिँ ठनो पसले बन्द ठर दे इन्फर्मेना ले जी सुटिङ ए वन्यु जी ले जब डेबले चाहिँ फोन याना मेन चाहिँ जुगो बिजनेस चाहिँ फोन कन्ट्याक्ट भएर चले जु खौले चाहिँ ओली समस्या मरुगा छिगु जीवने अज्यागु छु घटना ददु जुन चाहिँ छिस लोमंगी ध्यान लोमंगी मफुगु छु खुसी तारा छ जस्तै सिक्किम नेवा गुठी अन चाहिँ झि नेवा त्यहीपट्टि संस्कृति बारे चाहिँ जस्तै डान्स चाहिँ इमसा चाहिँ भ्याला मसजुली डान्स हो अले वो देखिउ मना खाना देखियो अयो पाखे चाहिँ जित छौले ले ल जस्तै छिटो थिमी सम गणेश राम लाछिबा
अनजित तयाजी अनुनुदु अनुना अन सिक्किमे सोबिनस चाहिँ जुगु लागि चाहिँ 42 जना स्टुडेन्ट सङ्कलन याना तल इम त सेना थयुपट्टि भाषा प्याह सेना वेउलिए द एकदमै गर्व खख जुपट्टि चाहिँ ओ चाहिँ एकदमै लोमङ्की मफुपट्टि ख चाहिँ जु सिक्किमेपट्टि 1 महिना जीवन चला प्याह सेना वेउपट्टि चाहिँ अले दुखै यागु खछलेसा दुखै खदायो चाहिँ छौ सुजुला चाहिँ जी थियो स्टेज प्रोग्राम क्याउने जोले चाहिँ जी विदेश जस्तै दुबई वन बोले वना अनठेन खट्न जी बिरामी जुया ल्यावे माउपट्टि चाहिँ एकदमै बिरामी जुजुले जी ल्यावे माउपट्टि चाहिँ एकदमै दुखैपट्टि खगा जस्तै ठैपट्टि पर्फर्मेन्स केन मन त जी जिगु नेपादे पुरुष प्रधान देश रगाथाइ गुगे मिसते त नापानी से हेबे यागु प्रवृत्ति नरु आया ठो प्रवृत्ति बजा कम जे आया चंगुदु गन ठो अझ न ल्याउँदने उके यागु बावजुद न छि कलाकारिता ठगु ना जागा नाप बिजनेस न सम्हाले याना चोम छम कलाकार मेबी मिसा तेगु लागि छिसम आइडल लासा छु म पा मेबी मिसा ते त छु धामागु छु धामास्तिवगु छु दसा तयारी फै ध्यान माथेन छ तर थपिसन ठिका जुस बालागा स्तेया जिबी थै के दुबटी सिप त फोन ढाइला व ढाइला त्या वो लुके नाते चाहिँ बामला थे जगा जिसे स्वीटर त यहाँ ज्यू होला थै के दुबटी सिप केन त स्वीटर त यहाँ ज्यू गैना ज्यू वो चाहिँ मनुटे त ठिका थ यहाँ वो चाहिँ बालागा जिन अरे ज्याउ यो ह जिन मेन सपोर्ट ला परिवार ख परिवार सपोर्ट नै जिन बेफु छिट मेप्नु पिन्चर पनि सपोर्ट सिंग तक्लै जरुरी चाहिँ परिवारी सपोर्ट जरुरी दु परिवार सपोर्ट यातला तिनीले ठ गनु से जिरे उसिनी ए ज्या चाहिँ थैके दु सिप चाहिँ लुकैनाटे बामला यहाँका चाहिँ वनमा संघर्ष याना यहाँ नि बालागा ठो खेले पला न्यागे चाहे जुपिन त छि छुदायारी थैके छु सिप दसा सुस्काटे मनि ज मछल्नमा सुस्कान टेममा जी ठरिया चाहे जु जी ठुल्टके याफु जी ठेना अगाडि बढे जु दिया छिटै सम्पर्क त्या न वसा जु छिस याफु ग्वाल छिस न या वा न्याने नाप पलाले पला ढाका बि न्याउनी उले धा जाय जे आधा स अथवा ज्याजो यागु इन फिटेंगुदु जी नेने लुवमंगुपति अले आकन या त ध्यामास्ति वगु छु ख ल्याउँदने जुसा आकन तयारी फै डक्ले नाबा ध्यामाउ ख ठोल जी ठो निपा च्यानल ठो स्लिप स्टक कार्यक्रम द एकु सुभादु जुगु कि जिर ठन तक सटा जुगु ति मने छौ न्यु ख तेका दिउले एकु सुबा नाम छिटने एकु सुबा बिस्मिस जुजु ज्याजुले थाउ मुवंगु इबिया थना नेपा च्यानल या स्टुडियो तक चाय दिला उके यानिति यको सुबा छिटने एकु सुबा सोगोमी भाजु मेजुपि चिसा थौ पा कथ छम अधिक लोक भाम कलाकार मेजु अनु महर्जन जुया त बनागु जुल वेको नाप चिसा संकीपा क्षेत्र व कलाकारिता या विषयले खलबला छिकबिनीगु न्यानी हेबैगु जुल आरासा ज्याजोयगु इन पचाइटेंगु दो क्यामेरा पर्सन अमन सिंह जुया त सुबा विषय जी सुशील शाही न ज्याजो पाखे बायावनीगु उजम फनाचना निरन्तर नेपा च्यानल सोयाचना दिस सुबा